Hai lamsago nai viewers yabalu korokno the voice of Tipra channel mama tin hane te kese sepkaman ka omong ke exactly Korbuk ni market ni first floor ayang nahar na ke abo Korbuk Panjam class 12 school ni building yang na sine ke omong ke set afal mani afal nok yang ana sine ke yang Korbuk ni market tol tabong exactly first floor kasajak nong na tinang kasa sini borok ti produktam khaimi atong gabono nai ke manu ge tini khoroksa takhuni bini khnai ra nogang sok pajak ang tabuk bini aro phaijak nong na tak phunungai omong ke sini takhuk okshoy bohong ke Korbuk ni no pernah bo tak ramai paling tunggu takuk okshoy ini kena ramai bising nono kisah kok singai nono pilih no lamso ke sini double safety percaya lah oke memang ramai besi balok na takuk mas samung klaim ini 10-12 serok oh 10-12 besi kakana nung masuk begini lah tunai takar je ramai nung apa baru sering ringkar kisah saya mana yang hat logro ke dalam itu kan market ro lama gue dah kan 10 to 12 years ini experience na ramani okay ingka umur athni to sini borong kabang raja phaitung na blena okay ingka ke customer rok nini or ramano tuine aba nini ramano borok sar sajak baina sajak ni Kaina hima hamle, mutamudi, nasu kharab yaple. Okay. Ang kenapa itu Korbuk itu nong korek balik ke kaham ke rana kereng nih, ang kenapa angkai ni noro borbo 5 minutes aja kenu gitu ngaseng. Nono aban bagi balik hame maya forum hai samung nong ramani bagi oh samung ramani wa takuk ni sakna nong lala sijak. Lasi gua kan roh apa makanya. Tam ni bagi lasi neng. Gue hai pore gue gezuet umah hai kaim semua nih kan umah hai samur umah tamun bang lah sih udah oh okay actually takut kelas ini kun kok berido tam nih kan kayak samung sering mana bisa kok kotor nino samung itu terus seringnya beli justru nana seringnya beli kan samung itu neng kayak mah tunggu napa sih neng kau kaksen nang kok am tidik deh nah kan kayak samung tidik deh nah kan neng kaksen nang beli okay engkau ni na orang je right orang ni bisingo ni je monthly ro busrok nang mas ro busrok ni kai saji moro sokone taku kaza 1200 okay salo de na talo salo busu 1200 rok okay engkau nang kaham kena nuk misal mana boleh nah ni mobile tahu customer salo wow naik tu ni lukurok balik kawan mas singsa sini tiprasik larok tam kami atau naik ni di sing bebang numanu kai kayaknya senanggu ni narok bini ramani busuk style busuk busung naik cok yak sentri ramani bina buna la mesin ni raman sepon mar bina bo naik ni di takurok balik rai tong sini takuk Ang nakitingi funuk tong tahu pono, baik ke berai to. Yang rasa nama salah kaman no. Tiap Korbuk ko fai sopa kengkai bin dokana fai ne okshoy jamatia biang ini fai ne norok raja wita thangwai jadi bo market sini exactly sakau tongo mama ke bini ranok, khnai ranok, last por itu ini sih
khanairana ningka bo samung koto ya ba haikun ko gya tamni hingkang kai sini dofa angi sing kaisa basana hangkai sing bebak samungo na nangjakna nang hingkai srengtai tongo sini ta khona naisigi lukorok bo naisigi srengtun jesa samungpang thing samung koto hini sing nori donjakna ya samung koto ni sing kar donjakna ya bebak samungno khaikuna sing sini ajinen lama phaitongo bele hambai ta khonu gang bele kan khakisang khandona bele hambai ya portaku nung kok sani sepram bagi jorama bagi anai tona lukorno nang koina musungo norok seyu nai tungdi chino lo thinango sung nang thini te badal bidal kuna kunini besar basene sing sini dofani borok sini tiprarok yang tamung tong sung tong tikhle tongo nai tona norok seyu chino lo bele hambai takun mano